So na ye nani te kotegwa se ni nkranhyen sama ena no pen so ode ama ye de adu so no ye Badwam kase ensam ne yetodwa wo mu bi ya wo betini adehye a won mo won kokko Dubai ese ensam so a wo mu di wura mu konkura hodo mu abuagum e wo sampanifo be ye ma wo mo ye de honsam no ebeba ekuafo so na ade to dwa no se afidi wo besre na nka manso ebedi akotene wo planting for food and jobs so no emu Sansemi ene sembi ena no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase Gov't TV 119 ye channel Adom TV she ena DSTV channel no ye 280 bididi afia amankwa tamaklo afia ni die mutie se de samni chiremu ankasa etie adehye bi a wormo ewon kokko Dubai so ena esu no frisa bridge kro ya no an wo mo foso du wewura nkura hodo atwe won ho hia no ena bridge no abuagum ti wontime nkọ and want to member. I warm how one Adom TV Cassie Edin Comoy. Any pamienu and a work room. Obia Sama can send Kaitimi Rashid Nico Hospital. A Bianca. Nano Cranson set Yabo, Papa Penimu, Abumo, Ecutecutemu free soon, can't cook. Shall Obina got on near my you. Shall any go you? But you do come on at us. Yes, was any idea cross. It is BG Boni dear. Mami, Papa, no crania mienam. Dubai, yaemo. Nkoko mrahye bedwani Joseph Frempong edito manfu yenim se wobehwe amwa ba be yensam so no ama wono. The communal labor ebeye communal labor. Mini community neighbor kabum na yahwe na yaye bridge up to standard. Festus Konto assembly member ewo Dubai. Ono nso nsem wo de to aso no eni. MP are contributing in the community so agile to say almost kakra bi obetumi de aboa ye nyina edeba enti ahopeka na no kwasi ada say oman no de ba ya ba be arrange trench na ya de ba eniema ne ba begu ema ye nyina ehu say nipa wo Dubai ayo omadwen say omo pese obunya kwan e de call omo community nti eye enije Into Akasiano so na Peasant Farmers Association say was a man so edimu akotini ye pa were planting for food and jobs and she no ehunti de to abino enim na womo kan we se be ya man so kuano wombeji atumu no de womo ye no ombekoso aye ni ye Adom TV etwaso said the musi yese jise ukita Ghana card na ubeto fertilizer na die wamu kita Ghana card no wamu the years business wamu koto ba ansa no san be dia tutu amaye se say do wenya irrigation ye ya adwuma ye nya hwe water be 30 million ye tua seed no ye nya bi na fertilizer no so ebi ni ho na ebi wo hokora ne boye din se say adura ye di spray no ebi ni ho ni nyina ne boye din say ebi wo hokora na wonya we po say yesa provision no ewo the policy mo am be to make take its advantage no nti wonni ma obey den na we take advantage also who say say incentive wo ho ansa also waboabo ho akọ Besmako wusu note head of programs ewo PFA wachire mu say esan say emma enya emmoa nti na emma emfa wo hu enhyekue mu emba na omutumnya bosia no nyema omefim anso menya no enya sem ketwa nti na ketumi hwe system ne way a ebe easier for emba no so metumenya access to loan na kebe bom planting for food and jobs dwumadie no wono mo hwe ne mu kwan say Peasant Farmers Association emma ohamu nchichemu aduasa ene de won hu ebehye mu bie ya te say PFD no new one no eye aggregator system na che so me pay aggregator bi a obe mobilize nkofo na ye say at least no omo year selection na omo hwe say at least be 30% of them no enye mba ene ya make say ngumasuya mapa e de atonsuo mu ewo dwobua krom ya no ewo amanfi east mensinimo ewo atoya mantam no mo na ni nyina ne say school no bobia ne tebie mu no edi na da so say school na so kọ ho no mo dia enye school dan kora enye enkoyie etichafo no we kora bontrane entrene so ombe free school no mo Adom TV kase kọ ho etwaso because of the nature of school building inti
most of them are complaining say omo person moko because of the acidity ebi nso crash ase ye omo letters ni ade no cry ba ko pe ebi ase ye omo letters a omo person moko because of the air cost enti ye besre ankrankra bi ase emwa bi a wo maye no onfa meboa na de adu no eni ya ayenyan. School Management Committee Chairman Emmanuel Tete enso ene Adom News Nsentro for etwetwe nkomo no wodi to dwa se womo etise assembly no ekeka womo ensase e de ababeboa womo sukuu no nanso no de womo tie biem se womo de sika no akoye adwuma foforo e wompatem foforo she bai se obesi school da na maye beye mmere kakra etwem beye hu no na womo de akoba bi foforo osukuu ni ba ko nso ene Adom News Nsentro for etwetwe nkomo no ensem se no de to dwa Ohe emuntu kruntoko ni nyamanyama ya tisku dempo na wowo ni nyamanyama epiepie wo. Eframa eboa na nsi oto a intimi internet school we mu. Ayese yekofie efise yesu nyina yesuro. Eframa na eboa na ndua ni nyina ebubu ewo edan no so. Ohe school dan suro a emu nyina akwankwa. Municipal Chief Executive of Wasa Emenfi East Frederick Ranche enso edinsemse na tudwa. Looking at economic challenges a woman no facts drew baby now it's very difficult say obey me award friends say a structure on a contract and I say be a building on a contract because you see I say three classroom block plus library near there no it will not cost less than 450,000 Ghana cedis. Master ya wono ewo Amenfi Senior High School wo wase Kropon district ya no wasa Amenfi East no wato emantemu edi adesere na eto adadafo a won free school no emu aban ne mpanifo won a wonsam obie se wo mo hyehyɛ project bi ase wo school no mo a yeja atoko wo sere mpanifo mawie ma won beto so se be ya botayenti a yesisi no betumi edru ho one Adom TV kase edi nkomo basement level na contractor no abandon project no ko e nti be pese project wa ha nyina no aban be hwe na obepaja project no mu na nkwa no etumi esua de all students no so mo fa problem ni nyina enhye aban no all students no so mbrem enwachi na nakwasi reko ya we twetwefo de ma wasa dominance students a ono so eka all student a eba Amenfi Senior High School ebe ye wo mo adoye eho edi tu dwase wo ba ye no school mpanifo de wo mo hawo nyina ato wanimu a obekwa akwadwere ho no abe ye wo mo moa ena ya adwene se ye be ye niema bebre nye donation we nko a edi aboa school no nti ye toto asere wo mo se so obi a wo ba bi na we amens 2008 titru so unye 2008 batch kra na se we Amenfi Secondary School a ye to nsafrew the krakra ena school coordinator wada NSMQ ano Francis Chiepe enso ni Adom kase etwetwe enkomo ne nsemse en wode etujwa. Everybody is happy and we hope that when we go for the national we also post surprises. This is our first time and we are also still contacting people that even have experiences so that we can also get much experience as tutors or coordinators and the facilitators as well. Mayenko achim ayubi Senior High School and also achaman summons no mo po yamantemo wo mo finhye aduasa won mapa ho entoma no won pa ye no wo mo de to adadafo awie school no any corporate bodies so animaban se wo mo niema ye de hua de de kirade netimi ama nwumasua ama ne mo so ye hia philanthropist ye hia stakeholders are omo baba be boy na ayubi Senior High School agina ne na so into my appeal we say at least first of all should go to the government. They should turn their eyes to IDB Senior High School because we have a lot of challenges and apart from that so other corporate bodies and like my speech me kind me say here a sick bay library and a master's bungalow sa nyoma mi ensa we Achimansa District Director of Education Joyce Efriye Ejepon enso editor awofo ene teacherfo enim se omo emom se ne omo so ebetimi aboa nkwada no ama omanya daachi papa enti ma chirefo mesramu. Let's endear the students to ourselves. These boys and girls have got issues. Your little counseling I be counsel no
can move a child from F9 to C4. Yem kakra na yem page education. Mesra manananum any past students say omwa Isaac. Titri uni awofo. Ebi o wa mu call for draba na muni awofo yin kasa ene ye da Ghana ban asepa. The government has taken a greater percentage of second cyclists education. Adom TV Badwam kase na uguso ehwedo na droba fo one more fa abrim ekwo otumi won so sra ban no pa se kwan no de nyame animu ni free new abrim ekwo otumi ho no enye kra ewo so mpanifo beye na yaje akra nkwa if say ebi moto no no mo nsie do bre ni kwan se baso se mpanifo siesie kwan ni ye a ebeje won Adom kase ekwo ho etwaso masa nyame animu ni kwa ni mikra mi misisi afi na maba station e kwan na tete abrabo and auto azoba abro so 2 weeks e say azoba ne pai auto budgeta abro so 1 month e say budget ne go condemn na to twene ne kura kwan de enye yenda be say wo so de e ha ye pa utimi di even activators no utimi fa so ntimi ka kwan so be 3 days na yen cast nketo no yetimi ka chiri enu ase kura me ka chiri be trawes ansa no mutu ka no ne nso to de a yentimi nkoma na yila fa kwan nim tie kwan de say emergency ba ne ka se de ne kwa nipa ntimi wo kwan mu nipa no timi wo kan mu aye se de ne do hospital that time no ye ntimi wonom kasa no akire ena tememfuo bi nso edito yamani boni enim se de kwan ne tebia etienti no wonom a woye MPP amanyokuo makra no wonom entumi nkasa esan se wonom afefo a woni aban nafa no abibia obebie wano se wo kasa no wo twetwe wonom base ko eba kwai ha efie beye de menimini yenya kotada de biom do mano ya baba ye ne kwan de nye nti amaye na ye MPP fo na ye wa no all the time bia no omo kasa tia yen amaye hu asema yen kantini ye sere ye MP ni ye mpanifo a wa ba mu se ye sere o ma omo mra na nko omo meboa ye no omo nye kwan ne ma ene enye ho nko a nananom ni adehye a wo nso ene adrobafo e wo abrowapon eno so ye kokuma bi wa Asante Achim North e wa Asante Mantem wo so de bia kwasafo dwuma no ano wo ye no de asiesie wo kwan no nsuo toto inum ni ade de ene nkoyie kura wo aka ban ne mfi wo mabre nti ene wo nkasa afo ato wo so ye bibi wo ho Adom kase epi ho moba yan to aba mamo ya kwan na protete wona eguka ndia de kwa ya kwan anza de atumi afa so akwa aba ne de yan to chese ya kwan na so enya na no me ba mbe pride for that hospital so me yansa eti ya to aba no because to aba de nya so fa so bia eti ya to bodem bidru a this e dudugu obeba aba beton no e bodem nyina egu eti kwan de sere segu empanufo so momwa ye no me ye kwan no e ma ye ashenkafo bi nso woni amane boni twetwe nkomo no e kire ahokyere wo famu e wo no madwuma mu esan ye kwan no tebia e wo mu nti cars no de da bia de ji amena me kura no problem kwan de ya kasa ya na epoa ye kwan na eba ye ko dura maintenance be ye pa nya izo ye speed ibu e na ko fa ne mane tu na ni bi frito na ye say ani da sa ba ya tren na me he pa dia e na feed aba na ye be re pa Berima opoku nyantachi eya abrewapon hene ono so de nsem sei eneto aso awoba Asante Achim North mpesua eso nso a yinim se aba yetu nyina ne ga na dodo na koma NPP aban no na enei nso wo hwe aban yete so a NPP aban eno si se o manfo no ewunya gidie wo mu na se omude osie no oye aye adwuma no na se ade ehia omo no nso omo nsankan ya na dia bambuo kakra eba Western North NDC chairman owo ye Michael Edu dodo no friend of Big Edu ene wo de soso abofomo AC multipurpose community center de amade hye ye wo sehwia sempa ne ye wo ben awaso wo bebi ani anwea so bekwa mensnimu wo Western North Mantemu Meda chairman Big Edu ase o kwanya ode menemamfo aifaso no ni so pa we the first time you who be that ewe you krum ha nti sa anamono awotu no danase yankopon inhira no ama bibia wo ye bia no enkoso emfa ema no na mfaso dia ebenya afrisa community center when you say isi ayati krum ha baby kura ihia ebo dwa no kra no yi ni bi enye fe nti ono ne time
na sɛ waba na sɛ ɔsɛ wɔyɛ saa adeɛ wɔ yɛ ama yɛnyɛ me ne me manfoɔ nyinaa yɛgye adeɛ no to mu paa yɛsɔ mu twitwi a yɛnyɛ mu koraa nti yɛn nso ahoɔden biara yɛwɔ biara no yɛde bɛtae n'akyi ama watumi adi sɛ adwumadie no ama ɛho aba mfasoɔ ama yɛn mu a yɛte aseɛ ne nkyirimafoɔ nyinaa. Yaguso aye ndc amayoko no nsemu na pani a wayi ne ti se obepre Tando North abato mpesua no so mrahwebedwade de ama ndc apayo sopoku na wadi nsia kantam se de tie bia no mame eye Frida Prempe de also yi ne free so 2024 adom kase etwaso de ntia my poise say megine say emfia do nu watwini no yentimi mfa ensan kyere say wei na MPP for bae omatimaye e de aboa mansini no enunti na menim se so hwe records mo a afidi 1992 ebe prim samiri no me payo sopoku na me bae a vote no increase ye pa ekọ nanim na me ogidie ene arehemu e wo me manfo wota no for ha se obi a pensisaye obi a pempuntuo nti me ogidie se mabunu no behwe kakra amaye so na omode me akọ ese ahenifo bi amane boni ni wonom twetwe nkomo no ede to dwa se wonom aye krado so obeya dwumaden age emrahye bedwa akunya no efri MPP amanyoko ne nsem so poku oye obi a wo ahobrase owo tema owo anuado nde kasa mpo ede oka asam kire wa oti ase abuna ya wa ya doso yie pa na yanya MPs bebra ma omaba wo hwa wo mo ndwuma o mu dina ensani Bepemwende since 1992 mrantie te yenye adwuma biaye ba honorable Paris Sopoku sabi ne kakra onya afri na adwuma mu no obomode ne maye mabunu e wase no etime boaye maye timi ligu asabi yemu bi nkobokọ no anase yenye adeboni bia ene ya make say Ghana Tourism Authority mpanimfo de dentra chechere Tourist Information Center no ama contract se wonye no wonsiesie no wonye ne ye na enya mfaso also. Our advice is that people living around this perimeter should be mindful that we have living fish in here, and therefore any dumping activity will kill the fish, and therefore they should just be very careful whenever there's any human activity going around the perimeter. ASC wa Oten School Construction and Multi Services Limited ano wa shebo say wonu madwumakuo no ebra wode ama wonum se wonye adwuma no obemu modin ase wo bewie sa abre na mu wode ato timamfu nyina enim se womo a wonum no ntime nya adwuma ne san se obefa wonum bi no wonum aye adwuma no eye den a komafo no ne bewi su wo mo do maye adwuma no ede be ya community no so benya faso wo project no aye no edi sran yes se omo beboa ye wo niema adibu wo a na kire ya adwene ebusa wo mo mfa abufuo emfa niema ye na kwabna yeboa wodin kan ya dontenhene ewo denchira chechirere woda mensini no ene Ghana Tourism Authority ase ewo dwuma wo be hyase aye ewo ekurum ho no ade ye kro no sem ebe ma contractor na bamagu ade ebe ya hawa ade nu gase be ade obi a wo hwe bibia no bi tu obi afo se wo krodwem ha wo kro ebe chechire ho ne fa se be yedwuma wo ha ade ye kro no sem de cement wia iron rods no be bi ka ho bia no mesese ewotirima ifiri wotirima Nyina no so na Adom TV Badwam kase ya anope ya ha na ebrebe mapkwan ne de asie rade fa nkomra somdwe mu dwumade na fei ene ya hyase kra medide afia amankwa tamaklonti ma yenye sankrato esimayi emra ye ba de bonkrata no wa ha na fei yakọ agudie mu nsem health tips and so ewo mu Sister Sandy be your guy so de ahosepene beba ne ne to so iti twen ye enyi free akra ye kwaba sisi